So, so, Ase wana wa ledi. Sure. Man ke khale o re llela ke khale o rotisha dikeledi ke khale o phela ka sello Maras Kotani Sikotani jo a go ne molato motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 ye fm ya re go rogile rena ba pitšentše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke a kapa ke ne le moremi wa go rema ka mo a re bapale ka mo re a kapa re a rema a re bapale ka mo moroka a ke itse sebaka se mongaka ke kgoši ya ka empušago ke go tamiše ka maduma a borutho ebile ke tshepe gore o bile le weekend le letšatši la maabane la lekgono ga monate o hlwele ga botse ebile ke no tša sebaka se ngwanešo ke re go wena ke re awa ya go a bontšha gore re ka gare ga kgwedi ya bohwa mane go a bontšha man ge re be re sa go tsebe gabotse re be re tla re ga nna utswa toropong na morokanang goba utswa kae mara jale ka baka la gore re a tseba gore motho le go sepela le mabaka ya no a ke re bjale le kgolle ke kgaola ngwaga e kgonne ya ge e re 12 bjale ke kgaola ngwaga ke tsena go ngwaga o moswa bjale jale ka baka la gore ge e re 12 o'clock tlabe re sane le wena mo ya jale o re swaretšeng mane moroka metsi a segwegwe mane ngwanešo re a leboga re tla go lakaletša ge e thome re 12 o'clock re tla go lakaletša mahlatse le mahlogonolo ra tšea dinepe le wena ke moka bana bešo moroka wa gola go sasa la go sasa kore ge ka bona e re 1:12 o napotse re ke birthday ya moroka jale ke ena swantšeng a trende go hlemo re mo trendišeng moroka balli ba rena ke ba ngwanešo ba theeletše kua gae babogedi ba bogetše šiba o ba tšee o ba tamiše ebile o bo o ba amogele semmušo thobela ya a ke go leboge malome ka kapa a wa re hlwele gabotse re bile le weekende botse kudu ke dumediša magoši a gabo rena mangaka a gabo rena setšo baruti ba gabo rena dikereke ka mokana ga tšona re a letama ka mešomong ya go fapana moroka wa le dumediša magagešo o re dumelang ke dumediša batheeletši ba kgašo ye le bahlami ke dumediša ka mafarahlahleng magagešo re a le dumediša
ke rena balli ba rena ke ba re a ba tamiša maloba ge re le ka kua ra thoke ge re bina re bile le ba ga Malapane be ba tlile phekolong ya meropa ke ba le ba ileng ba tla mo pitšeng tše kgolo ba ga bo mmago rena mmago Joyce ke gahlane le taba ya gore ba bang ba ga Malapane morago ba ile ba tla ba re ga ba tsebe gore ba bang be ba tlile meropeng ka re ga gona molato ba ga Malapane re tla le beela date ke tlo beela ba ga Malapane ka moka date e one ke tlatle ke e bolela mo radiong go šetše dibeke gore ba bang ba kgolele kgausi le bona ba kgone go batamela and then re kgone go tswela pele ka mmereko wa rena go iša go ya le ka mokgwa re ile gore ba tshepiša ka gona ba ga Malapane gore re tlatle re ya meropeng ra go ba nyakela mathata a maphelo a bona le ditlaišago tše di leng gona ka mola ga Malapane jwale a gone molato malome ka kapa nna ke leboga kudu jwale re ne le baengši ba bagešo le bona ke a ba bona le kae re gona ya ke ba ga mang le ba ga Lepota se sengkono re itiela sereto sa ga Lepota re kgweding ye thata monna ya bokgwa monna ye ga go kgonagale monna ba ile bagolo ba ile ba sa ruta tšona ora re bagolo monna ba ile ge ba iya monna ba ya le tšona ba ya le tšona aba monna sa gago sereto mang gape monna re kgwedi ke no ba lekgeswa le lalaka la sa estate ya lentekane wa tseba ke oketšegilenyana mane gore a re bele santse ko nyaka le lengwe la 32 mane wena ga botse mang ka sereto nna ke mmina wa ga Lepota ra ka sereto a ke tsebe tlo ithata ke reng aowa a ke tsebe nne ke tla bolela maaka alright o sepela le mang le ledi leti leina la gago monna la Sepedi goba o mokae ke Mopedi leina la gago la Sepedi o mang ke lete ke Mmamodupi o Mmamodupi nkono re fa sereto sa Mmamodupi a mo le jule diphala ke re bolaile mara ke tsena ke ne le bonnete ba gore go ka ba botšiša wa ba botša ka maina di-DJ wa ba botša ka bo gore na ke selenda goba ke nonne yo pela ke mang ba tlo go fetola ka pela man le go ka ba botša ka maina a dihalamnga ba tlo go fetola ka pela man a le fitlhilong ya alright a gone molato felo le ditlogolo tša kae ba ga Lepota ditlogolo tša Lepota le tša Tlhongwane owo aowa re a le amogela magagešo molato ga o gona theeletša malome ka kapa lefe melao ya kgašo ye re a leboga moroka balli ba rena ba ka Mapoteng re a leboga magagešo difounu di beng silent fa o kgaetšedi tšaka gomme re a boleleng dinnete fela e ka ba di tšhoša e ka ba di segiša e ka ba di ješa dihlong e ka ba di le bohloko ga kakang a di duleng tafoleng bana ba gešo gore le tle le kgoneng go hwetša thušo ye e le swanetšeng ebile e le lekaneng ga re bitse maina a dikereke le baporofeta le dikereke baporofeta le dingaka ka maina ge ka ba mohlho mongwe sa lelano re le tlaišagala ya dingakeng re tswa ngakeng tsoko jwalo re tswa kerekeng tsoko jwalo ga re bitse batho ba e leng gore ba ka tle ba bua batle ba re sekiša ka maina mo ge e le rangwane no ba gore rangwane ya rena ge e le ramogolo no ba gore ramogolo a rena ge e le rakhadi no ba rakhadi se sengwe gape bana bešong ke tloga ke kgopela kudu gore nnete a iduleng tafoleng re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa re botšišwago ka gona ga go sane go gongwe mo ba reng re tlo dula ra tle ra bolela le lena ka mathata a lena le mogalabo e le ka palela ke go bolela gone jwale a sa le mo le nape le tsebeng gore le thušo le tlang go e hwetša ga e tlo swana le ya ge le boletše a le mo moroka re kgona go tloga mo pitšeng tše kgolo e tle e re ka laboraro furugo goba ka labohlano furugo o mongwe wa baleuko a go founela re ntate ka kapa
ga go kgonagale gore nka bua ka tle ka tlaletša tše dingwe gape taba tšela be ile tše ntšhi gape nna tše dingwe a ke tse gore be ke tšhogile kapa be ke dia jwang. So ke dulela ke ba botsa ke re pitšeng tše kgolo ga re boaboe ka baka la gore ge o duletše go boaboa moki go ne line ya balli ba e leng gore ba mo lineng ba hloka go thušiwa. Ke kgetho ya rena gore motho a bue ka fase ga mabaka a rileng e seng ka yena a re ke kgopela go bua. Ke kgetho ya rena ge re tlo re dutse ra bona gore no mara a ba bue then ke mo letlang go bua. Jwale bana ba gešo ke ngaka Mremi le no tshwa dilo ka moka ga tšona tše botse le tše bohloko and then la a kgone go tseba gore ge ya go bolla le badimo ba gabo ba mohlahla ka hlahlo ya mohutamang ka hlare tša mohutamang ka ditaelo tša mohutamang. Re a leboga ke tlo bapala setsopolwana fa se sengwe gape sa mafello ba gešo ga re hlapaolane mo rediong ga re ntšhe mahlapa polelo re no e bolela ga botse ra e apeša gore ge e fihla kua tsebeng ya motheeletši e seke ya lomela ka baka la gore sealemoya se theeletša ke batho ba bannyane le ba bagolo. Jwale mantšu a mangwe le a mangwe a tšwang ka mo a fihla tsebeng ya motheeletši a swanetše a fihle a dule ga botse. Ke a bapalago ka kwa e khumola ke moka o nape o tiedile ka fao. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga nkeke nna re tlile go tlo kgopela thušo go lena ko gae ga ona bophelo ne e sa le o tloga 2016 re boloka papa o lwetše a ke gane re mmone re o lwetše mara e tlile mo le re ka tšatši la Labohlano ebe Ramoholo a tla ne le bo ma 2 ha ke gopola a tla ka mo ntlong a tlo bolela le mma a botša mma gore o na le ngaka ya ikreileng e tlo berekang mofu. Mma re kwa ko kae a bolela poleke gore o dula kae a re mara o re ha nyako o tsebiwa ha nyako re ba mo tsebe ha nyako o boniwa o kgopela go no bereka mofu a yo bereka le ntlo ya gae awa wa ya a dira o ile le yena le ngakewa ga ona o mongwe ka mo familing wa tsamaileng le yena a yo bona gore na ke eng se ba se irang nta gore makatša kore after go gae kwa papa o dilo bloka papa ya wa tla ausaka wa tlhokofala a re na re bala ke di 5 years wa ya gape re fetše boloka mmangwa go feta lona re bala gape ke 5 years ene nto ile re ya mmakatša kore ka mola gae ka mola ke taba gore ke lebeletše gabotse o ka re ke re berekilwe ka ntlwana o itshwela mare mo re yang gona re ithušetša gona hei ka tlala e swantse e epiwe motho swantse a bolokiwe mapele e tlala ka pela le le ba kae ka gae ebe ka nako ela na re felletše batsone ba sa le teng ka moka na ba sa le gona ba botlhe ba sa phela le seise a sa le gona a ke sa itse gore nka bala na re le ba kae ke rela re be le ba 10 12 bo ma 10 11 12 and then each ya mengwage me kae go 5 years ya e fitla fela e tshwantse e tlale fela ra boloka okay ka tswela pele tshwantse le no re tlabeile tshwantse re epe ka fena re la Isaka na le 5 years na re tlo boloka papa no ibile a Isaka le ka Isaka na itletše e epilwe jwale no irile o tlala le ne jwatše ke taba gore mma o tlhokofetše a itloela ya haporotla le no re jakana le batho ba tshwantse ba re epela yona a tsa ke tse gore e tla ba eta maybe ke taba badimo ba phephisha gore re ska epa or ke re epa fela ke ntlo le re ya re tshosha gore ka mola hae ka mola nka re berekilwe ka ntlwana o itshwela mare le no e tletše a re tse bo tshwantse re kae mara a ke re bale se 5 years le a fokotšega
fela ntlwana ga bolena ya botshwela mare yona e no tlala ka 5 years ya tlala ka 5 years le ge lena le fokotsega le lo re a fokotsega Alright. and na rona le nto le re ya re loma ka mola toilet ka mola ya wa bona fa le o tla le ditaba le loma ke eng ka ku ke ile ka re ke tsena pila ke ya ke iketlile ke te tshwaretse founu ke tsena ga botse ke ya ke iketlile ka tsena ka re ke fitlha ke bula lebati ka kry-a o dutse nto modima seating ka re ke legotlo ya mosela stompoanyana ya tsena ka pela ka mogare rile he mpona ke tswele ke tlhaka lebati ya tsena ka pela ka mogare ne re lomiwa le mma o rile ga tsamayang jaro a bifa tlo tlhokofala o bolela re ntwe le tla go phuthuma speed tla go tshwara tla go loma gore a ke tse gore ke eng ke awa ka mmotsa ka re mantwe e le ka e kry-a ka mola ke bone e le nto ngwe ka re ke legotlo e setlha and then ntwe e no loloma ya lentšha madi goba e no phuthuma e no tshwara e ntšhe mathine madi e no tshwara ya go loma ya ponya o fitlhe lebile o fetse o kgapha ebe o wela ka kware ka a mmakatso re a botse so ntwe le ile la fetša le e bolaile goba le paletše ke go e bolaya re paletse ko e bolaya ile wa rona ko ngwe o tlile ngwana mmane a na le lasbon a gešo rena re na le yana montle moke a bitša lasbona ko gae a re tla go bone ka pela tla ka pela ka mo toilete ka mo lasbona ešo rile a ya šiana ya ka mo toilete ka mola kry-a o dutse ntongwe gape le one nka re ke sewawa mare e na le maoto a mafoo ba ra ba bethe na le mannaka nka re ke manakana nka re ke a kgomo ba e rema manakana la ya jwa madi ya wela ka kwala gare ka kwala jale o sa šetse nka re ke legotlo e a ke tse gore ke dilo mma tse di leng ka mola toilete ka mola ge ntlwana e ya botshwela mare e tlala toilete le tšhabela ka mo e tloga ka mo e ya ka mo e ya ka kwa e berekela go loloma e berekele gore loma gape nto e tla ria bokotsi gape banna ba ka se tsene moroba ka mona ao jale mogonyana ga ka tla bošego wa kry-a e le gore o tso o ja tša modirong and then a re ga e kwa teng e thoma go duma a re ke ya go te thuša ka fale ntwela ya napa ya mo re nga go berekega buang ka ena e se tlo ba sona o thula terata ka re ya o fele terata o ke dima thula teratela ka se kgone ene lena le e tlwaetse a re so re tlwaetse lena e re kweša botlhoko mara fale kore ba galwane ba nokwa le le go elela a o ebile a re rase ko rone gore ka setu fela batho ba ena ba tlo makala gore tlhašitše ke eng ka toilet o le tšea ka setu o ele sa itšee ka lešata ape nto o banna la e kore ya le go batša ya re go ba jona le nno a še le itletse a re tse bosontse re bereke bjang okay a la ba le mogopolo wa gore mo gongwe le ka gotša mollo ka mo toileteng kgale re traile a ekgwe nna ke bone nka re ke serunya nka re ne se phutšetse ne se re tswalela saita nka re se ya saita ko setlhareng ne se runya se ntšha mmu tšatši le le gore se ikutlwe gore ka tsokole a ke sa runya o ya ka kware ka mo mmung ka moke ya mošimeng e nna city ya emela wa tla e runya godimo ga gage e runya ra fetša re tswalela mošimo wa yona se na le meno nka no re ka sebopego se nyakile go swana le legotlo serunya ge se ka go loma a ke tshepe gore o ka itšea ka setu ngwanešo o ka itšea ka lešaka ka gore serunya se tlong go loma gona o tlo tswa madi jale yeo phaofolo ka mokgwa o kare kore o kare ya leloma mo e leng gore o kare a ke kgone go kuša gore e ya lemoma gore e bereka buang ka gore le ra le tswe madi madi yona mare yone ba re e tshwara botlhoko nna a seng ke ntshwara wena e ile go swara eng kore botse ore e bereka nna ke sale ka bokolola fela wa itšea ka lešaka ka tswa ka tšhaba ke a loma botlhoko nagana go tlile moeng gape o tla tšhaba le go mo šupetša gore aowa re ntšha phuka ka mola goba ge o swere ke go ya ntlwaneng o ka ya fale alright ke kwele o ka re le sa bolela ditaba bana bešo tla di natso re di kweng wa ya a be le gore o ešo na le mmeleng before na le mmeleng a rantša a le mmeleng everyday frune re tsoa fela re kry-e le gore o tšhetšwe dilo tše dintsho mo gating o tšhetšwe dilo tše diso gating
dio tše motlhalo o tse o fiele kore o fiele lebala e le nthapamang kgapela o ma 6 o sa bona selemo o fiele ko tseleng kwa ore aowa ke nyako go bona gore motho a tla mo ga botse ke mang ke ra gore tla maybe re tla modimo o tla re thusa ko re tla mo kry-a aowa re ka se mo kry-e tlo no kry-a ka motlhala o šale morago o bone le gore o tsena kae mare o bone for everyday na sa give up motho o ne a tšhela dilong a re tšhela dilo tše dintsho gate dinoga o tsene noga ka mo ntlo gore bolaya dinoga re sa tšo di bolaya o tsene le dinoga le nno le ke bolela so ga re tsebe and ke kgale nka re ka bo ma-February ntse re nyakana le yona le nno a se reng kere e tsene ka ntlong tše le gore ne kgale re di bolaya bofelo e re e bolaileng ne e le March e na le mae e dek ka ntlong o ntle ye nngwe e feletše ka e ntlong nngwe e feletse ka ntlong e se kgale re fetse o bolae alright go tlhokofetse papa go lena pele ka gae go atla ngaka ngaka ye ge e fihla pele e fihla go a bolelwa polelo ya gore e re ga e nyake go tsebiwa e tla tseba ke mang ke wa tlileng le ena a nnoši a nnoši mama go a dumela mma a dumela ka re le ena lena bana la dumela ee re dumetše ka re mma o biditše nna a isa ka nasten a sa tswile ema pele sese papa go lena o robetše ga la ya le wa biditšeng ngaka go a go kwa gore papa go lena o jile ke go tlile ngaka a le tsebe gore ke mang a le tsebe gore o tlo thekga papa go lena ka eng ga le tsebe gore morero ke eng ga le tsebe gore go tlo roba dišiwa goba o tlo hlamelwa letswa na e be e le ngwaga ma 2016 ka 2016 ngaka ye ge e tla e ile mmušareng goba e tlile ka mogae a ya tla ka mo gaeng ka re ba mo kopaneditše mo e rile a tlha mmušareng a be le gore o ya ntlong ya ramolo a ka ko Marapiana papa go setopo sa gage se tšo berekelwa ga ramogolo ka mokgwa ramolo a ileng a tlha itlhalosa ka ona a bolela re a re o tlhaga re ya mmušareng ka re e se kgale tshwanetse mfo a fitlhe tshwanetse le rona le ko le re tshwanetse re mmerekela ko teng and then a o tsena mo ke motho ke gore a nyako o boniwa a fitlha fela tshwanetse a tsene mo ile menyama a fete a ye mabitleng a yo bereka le one o berekile le ona le ka jekola re mo tseye mare makatša ko re ra boloka le swanetše le boloke ke re a le tsebe gore papa go lena ba tswa go mofa letswa go babua what if be ba nagana gore mmolai ke mma go lena gone jwa le ngaka e atla e bereka papa go lena a e le hlapiši wa tseba ke nyaka go lemoša batho nto nngwe ge re swala makoti a re naganeleng bana ba mohu ka lebaka la gore bana ba mohu ge e le gore ke baabuti ya rena ge e le gore ke ba ngwana gešo ke ba ngwana gešo gongwe letsetsi le a boloka mma go robetše lehua le eme lehu le tšwela pele papa go bolaile ke eng o lwetse tekana gampore ngwaga a o tlhola o etša mma le yena o tlhotše a re tsebe gore ke eng se se ba o tlhodiša a o isa ka yena na le mmerekong o tšheletšwe na le 7 month pregnant ba mo tšhelela mo scafteng sa e sa dijo mama go le papa go ba šiana ka mengwage mekae a ke re papa mma kwa bofelo papa kwa 2016 a o isa ka kwa 2020 mma ka kona e leng wa 2024 a ke re ke 10 o ra gore lena le leba ka mogae ka morago ga lehu la papa go lena a senke la ba le mmono wa gore le tswe le ye go nyaka go tseba gore ngaka e ya sephiri morero wa yona be e tlo dirang ka mogae nkeretswa o ka era mogolo wa lena o gona Marapiana ge mahu a e tla so a senke go ba le motei wa mmotšišang gore marara mogolo ga botse ngaka ela ya go bereka mmereko morero wa yona be e leng senke a botšišiwe jale rena ke rena re šete re le bana mare ke ntse ke bona mma ka nako e la a lwala ke re mara mma ko no mpotša mara ora re ramolo ngake a tlileng le yona ye e fitlhileng ya bereka papa re sa itsebeng gore e ka be le mang ora re ngaka ona se se dirileng na
e reng re fela so le wena a šimo wa lwala ene a o bontšhe gore o tla fola a ra wa nna yaka o fulela ke fulela ka mpeng o fola ona ja o fola jaaka nka se kgone ka tlho ke sa kgone go fola ene vele ka nnete o tsamaile o šetše re le bana go tla nyakaga gore re tle re e kgomagantšhe le ramogolo wa gore ke gore o berekile jwang ke eo malome kaka re a leboga kgaitsedi ya ka ga se o fetse ke motho mongwe wa go se lebale gore molli ga e tla pitšeng tše kgolo o lile kang tšwela pele ka tše dingwe mo marieng mola o bile le pulanyana magadima legadima la tsena la pšhatla tlopu ya ka moreng e le ona re ya dikerekeng ra botšiwa ka tšona gore re sa tlile go boloka dinoga ke tšekhi a di no itlaela di a romelwa magadima le ona legadima ba re le a tsena ka molanyaka le sa tlile go boya kore ke a ipotša gore re tlhaselwa mola le gore ga ona o mogolo ka mola gae ka molane le nna ke a lwala le nna mo mmeleng wa ka o a ka phela a botse e sa le o tloga ka 2012 ka wela ke shopo ya fofa ke le ka mogare a yona ka wela ke ditena di nkgatlhile mokokotlo wa ka o spanele se phela ka go peina marapo a lla a ke kgone go bereka na ke bereka ka 2014 ne ke bereka ka resigna ka taba gore ne ke sa kgone go ema a ke kgone go khunama ke olofetse ke no ipotsa gore ke olofetse shopele e nkgobaditše and then ka nako ngwe o na le gore ke robetse le bošiu o ne utlwa gore awa mo ona motho wa monna nka re o fetile gore o dutse nako ngwe re dutse le montshare dutse le wa gešo o no bona go kgabola motho wa monna and o change diaparo o no fitla ka moriti speed o no bona gore motho ola ke monna mara a re tsebe gore ka ba ma o tla ka o change diaparo tlabeile fela thuso mole motho wo ge le mmona ka seriti sa monna a no re feke mošo mongwe ikgonne o tla a apere so go sa le mmona a apere so ka lela latela le mmona a apere so mara seemo sefahlego ke sa motho mowane ke sa motho mowana a change no ba motho mowana sefahlego le a se bona o no bona saete le se a gabola ka pele okay o boletše ka noga le mae a yona le go e bolaya go a diagalang re e fišitše le mae a yona and then o bolela gore go na le noga ye e leng gore le ile la e bona la palela ke go e bolaya le gone jwale e sa le ka ntlong le ge le sa e bone le kgona go robala jwang le tseba gore gone noga ka montlong ra robala ka re nyakile re kere mare yone e tsebe and then kgaitsedi yaka ga re tsena ditabeng tatago le na o hlokofetše ramogolo jwale ka abuti yage a fitlha a tšwa a nnoše go ya go hlola gore mfage o jele keng ga a boa a le botša gore go tlo berekega so ngaka yela e tlo tla so e fela ngaka ye e kgopetše gore e seke ya bonwa e seke ya tsejwa and then go ne ntongwe ke kgopela re mphetiša gabotse mo go yona tate ge a ya go berekwa ke kwa ore o fetile ga ramogolo go diegileng a re tsebe ka re o re boditše gore a ka se fitlhe mo a tla mmerekela mola gae mola and a tlhaile ana o jwa mmušana o tswa le kgona o tswela maskeral ke tshe ke nana gore ba tlhakane jana mo ntlong ya gae ko marapjana ba berekela ko a tla gae o sa furu ke a le gore a tsamaya re moša dirapeng mara ba feditše o mmereka a re ngake a re a fetše o bereka yena napele a feta a re menyamena ramolo ka mokgola a boletseng gore tshwanetse ebile gore ke lefifi le tshwere a tshwanne go boniwa a nyako o tsebiwa motoki o ile le ramogolo ko mabitleng ba yo bereka le gone go malome ya go be ba le kae na ba le gona and then ba bo papago
be go ne ramogolo fela no le ramona ile ba babedi mara o tsamaile ena wa na le a noši Mm, and then ge le fetša go boloka tate mm. ka lehu la mma go tswile mang re tswile ke kgale re tswa ke ra gore ka nako ya lehu a kere ka la tate go tswile ramogolo ka la mma go tswile mang a ya go hlola gore na go diregileng ga ona wa tswile a gone wa tswile Mm-mm. ka la sesi ka la sesi re tswile ba re botsa gore sesi o jelwe ke ba ba mo jeleng ko mmerekong okay ee le tshwenya ke dinoga le tshwenya ke mahu le tshwenya ke seriti sa motho se sewe Mm, le tshwenya ke tokološi o ka re ko go kwele ga botse ka nako nngwe o ne gore go gore phaphara wa kry-e le gore wa tekwa gore o be o robetse le motho wa monna mm, and then taba ya ramogolo a se e nnyane ke e kgolo moroka ka gae ge go ne le lehu maikarabelo a lehu ga e be a motho o mo teng mm, a go kgonagale ge re tswa ge e ka ba re sa le ba bannyane tate a mene ramogolo go ba rangwane go ba rakgadi o swantse a tsamaye le o mowane wa ka mo familing ya bomma ka baka la ra re sa le ba bannyane bana a gone gore motlho mongwe re ka ya ngakeng le ge ba ka fitlha kua ba tlhalosa o kry-a tse dingwe re sa di tshware ga botse mm, mara go e ra gore ba botate ba swantse ba tšee o mowane wa bomme ba sepele le yena and then ba ye go kwa gore na go diragalang and then se ba buang ka sona ba se botse mokgekolo ka mo gae gore rile ge re tsamaya re buile and then ba re mogalabe o jile ke sekete mara ba ile ba tla re thuša ngaka ya go senya ke go bonwa be tlhamaletswa eo red flag dingaka le ge e ka se bone a ke re ka nako nngwe a se gore a ya tshwanela go tsejwa mara rena re le ba family re swantse re tsebe gore na re berekela ke mang especially ba ka mo gae ga bolehu gore le ge re gakanega re kgone go boela kua go yena re gape re gakantšha ke 1 2 3 4 kua mabitleng go diagala jwale le jwale mma gore na re mmona ka seemo se tata gore na re mmona ka seemo se so rangwane o ka re o tla hloka gore nke a tinya ke ga botse gore taba tša gage di tswelele ga botse gore na ga botse o berekile jwang and then ge e ka ba go nne ka mokgwa go berekegileng ka ona moroka re ga a thuša a kereile tsela ya bale gore bale ba berekile jwang a se ka ya go kgwatha mo a sa tsebeng gore na ba dirile eng okay a kere and then le boletse ka mathata a ka gae le boletse ka go tšhentšha go epa di-toilete dintlwana tša botshwelomare moroka ka mogare ga ntlwana ya botshwelomare ba re gone selo se e leng gore go tloga mma sa le gona se ya ba loma ka mogare ga ntlwana ya botshwelomare a go a bolokega ke nnete ga go a bolokega le ga nnyane gopola gore motho ga a dutse mo setulong sa botshwelomare wa relax wa relax and then ditho ka moka e ka ba setho sa monna e ka ba sa bosadi di ba ka gare ga ntlwana ya botshwelomare and then go ba kotsi kapa go ka ba kotsi kudu motlho mongwe e ka ba ntwe ge e ba loma e loma mo e fitlhetseng gona jwale tipotšiše gore ge e ka be ya fitla ko dithong tša monna kapa tša bosadi go tla diragala eng ke mola ke reng ei bakgonyana ba tla tswela ruri o tla tswa ka khona terata tabeng ya dinoga seriti motlho mongwe go checka gore na bahu ba robetša ba robala le go ba robatša and then le tše dingwe tša tše di tshwenyang ka mogae ke department ya moroka o tlo le thuša and then le boletše ka go tšhentšha go epa dintlwana tša botshwelomare le bolela ka ntwete ge le fetša go epa mo ke ntwela e beng e le loma ka mo le gona kua ntlwaneng e msa e sa le loma aowa toilet tšele tša kgale nna di sa re lome ka mo loma ke yona ye e weleng gone jwale yona ye e tletšeng gone jwale
ya no moroka o tlo le thuša mathata a mantši a ke a kwang ke department ya gage ye e leng gore o dila ka yona and then go wela ke lebenkele o ile wa ya sepetlele a senke ba go thuša after go checka ka di-x-ray le ba ntšhekile ba re x-ray ya ke snacks ka ya and ke kgale ke boa ke ya aowa ebile ke feletša ebile gore ke fetša ke ipotsa gore ke no feletša ke dula ka re ke a ya ao ke no fe diphanado ge ba re x-ray e snacks o ra jwang sese aowa na se bampontšhana ba nompotsa gore x-ray e snacks tšatši le mathomola ke tša x-ray kwa bampotsa gore x-ray ya ke snacks ba re mo ba mpha data o boa ba re kgwedi e tlang boa ka re ke boelela ba re faela ke timetše ka thoma ye nngwe le ka jeko le sale ke no feletša ke dula nna ke ntse ke tsa ma-check-up le mama na a tsaya le ena ke ya le ke tshwarišana yana tsela o ya mametlhake re ya ka moka alright nna ke tlo le thuša ke tlo dira so ke tlo le thuša fela taba tša bolena di nyaka nnete ga re tlo le thuša godimo ga maaka sesi ka gare ga lapa ge go e ba le lekhui ba la tate a go tšwelele motho motee ka gare ga lapa la botate a tla boa a tla bereka stopu ge re le batho a re seken ra jagela go bereka stopu a re lweng molwetši a sa phela ge e le gore ke a thuša ga ke thome ka go emiša molwetši ene molwetši a mpalle ene ke le bitše re thušaneng go emiša molwetši e seng gore motho a hlokofale ke tšwelele ke re ke kgopela go emela ngwane wešo lena ka moka emang o ba jwitše ke be ke le gona ka mo tlogela batho ba mooka go oka motho ngwaga ka moka go oka motho go hlokomela molwetši ngwaga ka moka ka tšatši la robalang go tšwelela motho motee wa family ore ke kgopela go bereka stopu se nke ke bereke letšwa mo go sona motho o bolaile mara ka nako motho a palela ko go ja a palela ko go hlapa a palela ko go apara a palela ko go tothoma a thuša ke mosadi ka moo ba family ya bo monno be re sa mmone tšatši la robalang a re wena mosadi ema go tlo tsena rena bjana re tsena yona beke yeo ka morago ga lehu re a sepela re ya malapeng a rena re lebetše gore motho o ne bana re lebetše gore bana ba ngaka ye re ebiditšeng ge e le re senya letšwa lela le a mesa le tlo boa le tlo gobatša bana bake ba ngwana bo rena ba tlo ba jwa re ka se ra ba hlokomela go swana le ge re senke re hlokomela ngwana bo rena ba jwa bana ba mohu ba swanetše ba tsebe gore ga go yo a ba fetang mola go papa go bona borangwane boramogolo re ba bitša ka tlhompho bommamogolo bommane re ba bitša ka tlhompho borakgadi re ba bitša ka tlhompho gore ge re ria dilo ba be ba le gona fela seng gore ba tle ka malapeng a borena ba tla ba tšee maekarabelo ba be ba tshele mma go rena ba be ba tshele le rena bana ba mohu a se tshwanelo ga se gore ge tate goba mme modimo ga mo gopotse nna ke sa le selo selo ke ngwana bo mme goba selo ke ngwana bo tate a ebe jalo ke motho ke tate ke swanetše ke tšee maekarabelo ene a gone motho a ka berekang tate goba mme ka gagage nna ke se gona dilo tša go swana le tše se se diriagetše malapeng a mantši ka lebaka la gore bana ba kgorometšwa ka mahu ke moo bonang mahu a bolekgono stopo se bolokwa go ne divene tša maphodisa mola di swanetše go ya go thibela basenyi kua di tlogela basenyi di itla go namola ntwa ya pako ya mohu ge o le monna o ne bana dula gausi le bona ge o le monna bana ba gago ba go tlaiša llela go ba geno o sa phela gore le mohlang o robala o kgone gore o tsebe gore ba geno ke bona ba tla tšea maekarabelo batho tabe ba e bone o sa phela sentšatši le o robetše ba tla ba kgorometše bana ka gae
a ke dumellane le taba ya gore Ramogolo o dirile dilwannoši ba bang ba gabo ba se gona ae ke tipotsiša gore ba bangwe ba Ramogolo bona ba rileng ke ngaka ya setšo ke ne kwešišo ya gore ka morago ga lehu motse wa hlatswiwa bana ba hlapišwa after 10 days or 3 months ke swanetše ke ye mo ke berekileng mokhu gona re ye go phetha tše dingwe ge ke le ngaka ya sephiri ya go se bone ke tlo ya kua le mang go ra gore go diilo dilo tše ntši tša sephiri tše e leng gore lena le lebaka gae ga le ditsebe ene e bela mafelelo go batho ba dumelela taba go swana le ge re le lehu ka gae yemelelang bana ba mohu ene ge e le gore mme o tlhokofaletše bana ba gage ke ba bannyane malome ka kapa o bolela nnete santse go be le motho motee wa bomme ba mo informang gore a kgone go botsa mosadi ya mohuru go diragalang unless re sola gore mosadi o o bolaile o fela ka lehu la go sola ene ge re sola re bona re mmolaile re ka requesta gore ba forensic ba motšee ba ye go checka stopo gore se bolaile ke then ge e le gore re senya matšwa mo e leng gore ya bona gore letšwa le a tlhokagang molwetši wa go balwa ngwaga ka mokana ga ona rena re sa mo thuše re boe re tle re bereke letšwa a ke dumelelane le yona a re lebeleleng taba re lebogile le tlo re emela ka mola re tlo le thuša taba ya dintlwana tša bolena a e kgonagale noga ya go felela ka gare ga ntlo e swanetše etšwe noga ge o fetšwe e bolaya ga o itshumele ka gae le mai ya yona dinoga tše dingwe ke tša go roma ke batho ge o di tshuma o fetša o inhaler kore o amogela moya ola di ya go gobatša kampane if wa itshuma o itshumele sekgweng so ke mantšu a mangwe ke norela gore le ya go dula fase ra ke re ya Ramogolo a tla re botša re yena o ba e bone jwang ge e le gore Ramogolo wa le thuša ka ngaka sephiri a re gane go bile le lehu la sesia lena wa ire se ra ebile tša ngaka sephiri sesia lena ba motšheletše ke lehu la go bontšha gore le motho o bolailwe ngaka sephiri be e le kae wa ngaka sephiri e tla tla ka wa ga bo bona fela na lane jale le mma o robetše wa ena ba sa tle ba rao ngaka shi a e bereke mama o robetše fela tsamaile fela re mo tsamaišitše fela a thegi wa robatšiwa se se mpontšha re kua ga bolena le kwane ene kua ga bolena le a latofatšana le šupana ka menwana gone o mong kua ga bolena ba ka no ba sa motshepe mo gongwe ba mmitša ka maina a go senyakege a gore motho o mongwe wa lona le tlhokomeleng le sala ba bannyane le tlhokomeleng le bana ba mathata a sa etla taba ye ga re ithibeleng e se ka tla ya fihlela bana ba dilo tšeo tša go loma ke dilo tša batho tšeo ngwanešo phoofolo ga e phele nako e telele ka gare ga ntlo ya botsholamare ebile serunya a se dule ka gare ga ntlo ya botsholamare serunya se dula ka fase ga mobu sa runya ka fase ga mobu sa nyaka dienywa serunya ga se phele ka mantle se phela ka metlhare ka fase ga mobu se ja medu jale sa go ja lena nna se ya ntlaba re emeleng ka mola re tlo le thuša ana ka ba le ngwana ka mo morao ka mo navoreile ke sa tsebo a o le mošima so a ke tsebo gore mošima o lwana o leng ka mogare ka mole o itshekile metsi o le boleta tlhoyela le yona e hola o kae ngwana o fetile ke bolaya ke nnoka le ka yena o ke bolaile ke nnoka e nngwe na ke re ke a tsamaya o ngaka aowa o no apara dipheta ke sedimo ka mabomma le ka mabopapa o no di bontšhwa a re le thušeng ngwanešo maubane
nna ke right Moroka. ya a ba re emele ka mola re tla ba bona le re emeleng ka mola re tlo le thuša ba thuše mo Ramadana tshwara ke re lo cha. Jalo wena pele mo kgantse ka ona re kgantse ka ona ke tlo ba lo wena ntshilo chaisa we ba ba lo sina ka mo studio ka mo ke tla tla manta ka le bo roni le pota ra lukisa A ke go ba se tlo. re fe mino we A ke go done ta ko a ke ne ka ntse ke go forma la. Uccelleri che le camera posso fare ka disegnare clapatele che na mela kapula ke fulua porque na mela ke fulua na le ba ke kare mo segnare clapatele Ke go ba ne se. A ke go ba ha ba sa. Oldies on MCRS FM. Akalse ngabantu wena unamahloni ngaye baba nengabantwana abakhule ngaphandle kwababa kodwana bayabafuna Ndzundza hawu ubaba ngubaba bafana baduna hayi ngirareke mina umuntu nakalwa ananoma bangathi nangiya uhlubulile ngirareke ngasikhathi umuntu selamarhugwana sembemuno ulele phasi baba bafuna balelwa nokuvuka kakafa manu baba ngubaba mara mathota a re a leboga motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96 number 3 ifm re a leboga ka gore yalo moroka balli ba rena ba lapa la bobedi a šiba ba gorogile gomme go gorogeng ga bona re ka gopola gore kgaetšedi ya rena re ya molemoga mola be rene le ena beke ya go feta tate re ya mo gopola be rene le ena beke ya go feta ke mma gore naka mo ke moagišane wa bona a ke tse gore ke morwedi ya mama right re ya leboga moroka nko o ba amogele o ba dumediše o ba amogele semmušo pele re ka tšea motheletše ka leitlho la kgopolo gore gabotse re e gatagatile kae le kae thobela tate maubane ga ke go leboge tate malome ka kapa magagešo re a leboga ge le buile re a le amogela re leboga ge le fihlile ke tse ke ba gamang ke ba gantlele koko ke ba gamang ba ka mthombeni ya mmatameletše yone sesi Okay, go mthombeni ke mamaka. leina ka mang Ke nompumelela. nomphumelela siyaphumelela manje ya malome ka kapa aga o ka re o e beile ke e kwele ke balli ba le batlileng maloba ba lla ka moagelwane o moagelwane ko wena mama all right re leboga go o tlile all right ke tsebe gore jwale ba tla e thoma mathomong goba o tla e gata-gata malome ka kapa a ke e gata-gate and then ge ke fetša go e gata-gata re boele mola go sesimola a re hlomphele nako gore a gate godimo ga yona a gate godimo ga yona a gate godimo ga yona especially dintlha tše bohlokwa ya and then ge a fetša go tlo tsena mama mo motheletše go le kgauswi mo o re theleditšego o le gona o re bogetšego o le gona letlakaleng la dr moremi la dikgokaganyo tša leago re bile le family ye kapa leloko le beke ya go feta ba boletše ka taba ya gore go ile go a ba le molwetši ka mo baagišaneng ba bona ke moka monna wo a tlišitšeng molwetši a kgopela monna wa moagišane gore a phentše a ba thuša ka go mo hlapiša mohlho mongwe le tše dingwe tše e leng gore basadi kapa batho ba bomme ba ka se kgone go di dira mothong wa ntate so tate o tšere karolo go ya ka ditaba o tšere karolo go fitlhela ka madimabe molwetši a re šia lefaseng molwetši a bolokwa
ge molwetse a fetša go boloka jwale ka ge re tseba gore ka morago ga lehu leloko le a hlapišwa jarata ya gašiwa go bile jwalo mo e leng gore le tate ka bo yena o ile a kry-a molaetša gore le yena o swanetše a hlape kana tate a so a bo bona ke tate wa moagišane jwale nako ela ya gore tate a tla a hlape e fitlhile tate a ya ka kua baagišaneng a ya go hlapa sefifi sa mohuola a beng a thuša ba leloko go mo hlokomela jwale tate o re ga ka hlapa fela ke kgophilwe le ka boloko jwale e thoma gore go kgopiwa ka boloko ke go phorolwa ga se go hlapa jwale tate o phorotšwe a phorelelwa ka next door lebaka kgolo e le gore ba re ba montšha sefifi sa lehu la mohuo a fitileng jwale se sengwe gape se ba lleleng ka sona ke gore mehle le mehle goba a kere kgwedi ka kgwedi ge mokgekolo a etswa mogolong mmago rena o tla mo kgopela di-5 ranta mo kgopela di-10 ranta mola ebile e boa gona ka mogae ka mo banna go timela ditšhelete ge go timela ditšhelete jwale a go sa tsebagala gore na ditšhelete tše di tšea ke mang ka baka la gore mama ke motho wa go no re jwale ka moagišane mohlomong ka go tlwaelana le bona thata o kgona go no tloga ka kua ga gage a tle ka mo baagišaneng ba gage ge a fihla aowa o tla no dumediša ka nako ngwe ba re o no feta a fetela ka ntlong ga a fitla ka ntlong ka nako ngwe o tla no titulela mo disofeng ka nako ngwe o no feta ya ka moreng mo go robetšeng mokgekolo ene mokgekolo a fokola wa be wa kry-a mmapa tlame godimo ga mpete o e leng gore tate o robala le mokgekolo wa gage godimo ga mpete owe jwale dilo tše ke ka moka ga tšona go ile go a ba le kgahlego ya gore mme o ka re a ka be a le gona gore a kgone go tekarabela tabeng ya go adima di-5 ranta tabeng ya go no tsena ka ntlong tabeng ya go no patla mampeteng mo e leng gore ka mora ya borobalelo e tloga e hlomphiwa kudu mohlomongwe a tle a re nabišetše le taba ye ya gore go tlile jwang gore bona jwale ka leloko ge ba hlapa ba nagane gore le tate o hloka go hlapa ene o hloka go hlapišwa ke bona jwale e dutše ile jwalo motheletše re leboga mmagorena o ile a boa go nna a re no taba e jwale ka be ke bona go le bohlokwa gore a ba boe gape ba boele mme jwale ka moagišane go buile gape ba gešo kgaetšedi aka ke tlo tla ka mo go wena ka mowe tše ke di boletšeng kapa tše re di boletšeng a re tlo gata go tšona o mpoditše gabedi gore o nyako o boa mo pitšeng tše kgolo ke gana le lekgono ge o fetša ke fetša go bolela le moagišane ke go boditše ka re le boa ka baka la gore moagišane o swanetše a tla ate phetolole godimo ga tše di leng gona jwale gona tšone tšela bompotša re malome ka kapa ditaba wa tseba di gona he le nna kae o no kry-a sebaka wa gata godimo ga tšona tša bohlokwa wa gata re kgopela dinnete fela le lekgono o se kwa kry-a maloba o bo o lokodogile o bolela go o bona moagišane wa setlo sa bolela o no gata godimo ga tšona ka baka la gore mmereko wa rena magagešo ke go agiša batho ba batlang mo ga se go tšwela pele go ba lweša kapa go ba phumiša and then re a gopola gore moagišane le bebele ya hlatsa gore moagišane o bohlokwa kudu mo bophelong ba motho ka baka la gore nto ngwe le ngwe e diragala moagišane o kgona go e bona ka pela a e kwa ka pela ka mantšu a mangwe e ra gore le ge le ka tlholelwa lena seng sa lena le swantse le no tseba gore ba le a ba hloka ebile le bona ba le hloka aga kgaetšedi ka tia dille fao thobela batheletši ba pitšeng tše kgolo le babogedi ba pitšeng tše kgolo ke dumediše le bona bo ntate ka kapa ka mo le ntate moremo le ba botimalefo re buile rena re le bagantlele ke na le mathata ka mola ka lapeng bošego ga ke robale ke robatšwa le dithokološi ene se seng gape ke lora ke jišiwa ene se seng gape nako ke sa dula ke noši ka boma 2014-15 ba mama ka ba sotle gae ke be ke re ge ke kolomaka ka montlong ke be ke hwetša ke be ke hwetša masepa mantle sorry ke be ke hwetša mantle ka montlong
Jwale a ke tsebe ka gore ke be ke re ge ke tswa ke ya bathong ba mpotsa gore e ka ba e le seqhetho. Eya, so gape bothata ba ka gape bong gape ke bana. Bana ba ka kwa ntlong go na le mašata, bana ba le ba re fetola o ka re lekana le bona o ka re dithaka. Le mama ka le ena ba mmone ba mmakela mašata ka moka go no tshwane re ba kgalemela a ba re kwelle. Ene se seng gape ba tšhaba le sekolo, a ba ye sekolong. E ba tshwanetse gore ba ye sekolong, a ba ye sekolong. O wa mošimanyana a ke tse gore ke ga kae ke mo fegeletša sekolong a sa nyake go ya sekolong. O mmotšiše gore bothata ke eng, a na bothata. O mmotšiše gore ba go tshwenya sekolong, aowa matitšhere a go tshwenya, aowa jwale bothata ke eng, a se selo mara sekolo ga a se nyake. So ke ona mathata a ka wa ke nang le ona. Mathata a moagelwane a moagelane eno ba ona a la maloba ma a moage mabapi le okay a kere ke ya bophelo ba gago. Go sane le tšeo nyakang go di eda tabeng ya go se tsamaišane ga botse mabapi le lena le baagelwane pele re ka ya go mma gore nafalle. Go sa le gona. Okay. Maagelwane wa rena go na le nako nngwe ka after modirola wa dihlobolo o ile a re tlišetša marotho a go bola. O ile a re tlišetša marotho a mang a be a senyegile, so nna a ke tsebe gore o ba re a je or re direng ka ona na. se siame maagelwane o riang. O ile a re tlišetša marotho a boxa a go senyega. Bo brown bo bona bo bona le dilonyana tšela tše green tšela tša go bontšha gore borotho bo senyegile. Okay. And then gape se sengwe ke papa ka le ena. Papa ko na le bothata ba go nwa. Papa ka o nwa jwala thata ena a nole jwala a fihla ka ntlong wa rra setša o ba ka mašata mo e leng gore wa re roga ba roga le mamaka kore a nole jwala le ena ke bothata papaka. Ene go na le tšatši lengwe gape moagelwane gape o ile a mo fa mabotlolo a 2 a di-black, le leng le lebe le le half. Le leng le lebe le le full, and then a mmotša gore a sekebe a noša motho a nwe a nnoši. Bolela kgaetšedi ka go o feditše gore botse gore o feditše. Re fe moagelwane sebaka. A mang gape le mama ka lena naena le mo tlišetša dijo a mmotse gore a ja nnoši a seka ba ja le motho. And then se seng gape moagelwane o be a nyantšha ngwana ka letswele o ne ke tlile ena mo maloba. O ba bena le setala sa go mo nyantšha letswele, a sa mo nyantšhe letswele o be a setse a mo sebela ka mo tsebeng. A ke tsebe gore na mo sebela gore ene ga mosebetse ngwana ka o be a sa robale bošego. Moagelwane ba nyantšha ngwana ga go letswele la mang la gage. O mmone so ga kae wena? O ka sale ka mona ga 2, and then a boa gape a bona ke papa gage, and then a boa gape a bona le ke kgarebetsoko engwe ya ka mo next door re eme mo gate. Okay. Lene ye nngwe gape? E nngwe gape ke go mo sebela. Moagelwane o sebela ngwana? Alright. Ke feditše. Ya re a leboga. Mma go rena a ke boe gape ke go leboge gape ge o tlile o se wa ba o se wa no ba kwatela ge o fetša go ba kwatela wa setle. Ditaba šidiwe ka kua lapeng la baagišane ba gago go ne le mo e leng gore ga ba thabe gona ka wena jwale ka moagišane ya bona. Jwale ka ge tše dingwe re di boletše mathomong tše dingwe šidi tšona o di kwele. Jwale ga ke tsebe mma go rena gore tabeng ya a go te phetolela ka tše di bolelwago ke lapa le ga ke nyake gore di bolela ke wo di bolela ke lapa le ka baka la gore maloba ge re le mo ba be ba tloga ba dumellana gore ba tshwenyega ka wena. That is why ke re wena o ka no lebella o la fela mara ba be ba dumellana maloba ka moka ga bona gore a ba happy gore ga ba thaba
ka mokgwa wena o phedišanang le bona ka gona go ba o ba phedišang ka gona jwale le tono tša sebaka se mma gorena la te phetolela godimo ga dilo tše ka moka ga tšona ba di bolelago Miela. Dumelang bafowethu. a ge koko Nna Sepedi sometimes se a ntahlegela. Sepedi ka nako nngwe se ya go latlhegela Ke bolela Sezulu gagolo mara ko gae re Machangane. Re tswa Giyane. o ka Ha ke kgone ho bolela ha mpona ke leswa ke feletse. Ha ke kgone ho e seng go bolelela godimo kore ke nyaka go zama gore Sepedi se wa kgona go se bolela mara e le gore go ne go gong ka se bolelege e no se bolela mma gore rena re tla bona ko pele gore go tla sa jwang Sepedi se Okay, mara Sezulu sona. A gona bothata o se mix mma gore ne ya. So rena re tla ya rona re tswa Lostoshat. Relationship ye ya batho ba mola ha taole. Ke ya gale. Go sa phela mamaka. Go sa phela koko wa bona ba. Ya tswalang mama bona. Rona re tsamaya re ya magoweng ba shala ba kgekolo ba lebeletse bana ba ka le bona ba sesi ke bona le mo maabane. So wa fumana gore okay bona ba tlhokafetse gona jalo but relationship ela e no ya ko pele ya mma wa ngwanyana o le nna ke mo tšea jalo nkare ke sesi yaka ka mogone re phela ka teng ofe o go ba mmage o tšea mmage jwale ka sesi yago alright le yena a bulele gapane rawa gape a gona motho yo a ka re bona ke yona ntho ke a ka re arogantšha ngakhuluma ngesizulu la ubona ukuthi ngathi amagama lawo wesipedi ayakhuluma athi akekho umuntu ongangihlukanisa noGladys mina igama lami ngoGladys I don't mind ukuthi ngilibize emoyeni so ke bekuthi makufika boma December time siyahlangana naye ukhona ekhaya nami ngikhona ekhaya siqhube nje lokho nje sihlalela kamnandi so ukuthi namhlanje kwenzakalani mina ngizokhuluma iqiniso umama lo bekala abamnakekeli okay bangamnakekela manje but bebangamnakekeli mkhulu abamulibelele ibile gabamushedi mme ona na gona gore be gona le feeding scheme ka kwa rona kwa ne wa gona gore ba ile ba o monkela motogo ona o tlo o ja o taotse swikiri until after ekseni lapho until later makuzobuya abantwana esikolweni yima azodla another second scarftin from lena elona feeding after that kuphelile one day ngeza ubuhlungu bamvalile phakathi endlini intombazana ayikho ubaba akekho batswaleletse mama ka ntlong sesi gago tate gago and ke nako ya bo 12 to 1 jalo nna ka bane be ke duletse ko ntwena ko dining room ke shebeletse TV mara ke a bona ibile ha ke nahana gore ena ke date ya hae since ke sa mmone from Hussein and le papa ke sa mmone ke rawa gore maybe ke date ya hae ya o ya sepetlele okay ke le ha ke re lihlo la ntahle ha ke re ke bona motho mo ko ntwena ko kamoreng o busy o dira ka mogong mo gardeneng how ganti mola go ne motho ai ibe ke itlogele taba eo ke rae maybe ke moya ai ke be ke lahlele lihlo la ka mola motho ona o busy ha go feta motho ko strateng o nore ka ba ka re a ke ye mola ke lo bona gore kwenzakalani enhleke yes ngaya ke lapha so ukuthi kukhiwe ekitchen ibutler ikhiwe yase front so ngamemeza ngathi mina bheka isikhiye wathi ngizosibheka kanjani ngoba phela angikhoni yezwa ukuze mina bathi ngingena embedeni ngingenani angazi ngene ingubeni zabo ngingena embedeni ngingeniswa yilo yamuntu ongizwisa ubuhlungu as my sister
o tsentšhitše ke ge o bona mme wa ka mola a tswaleletšwe a le ka kua ka moreng ee a hloka thuso a hloka thuso bona a bayo okay a bayo ebile taba ene ile ya nkwatse gore nka se ba botse selo o taba ya gore ba boletše gore o ba feta ba dutse wena wa ya ka kamoreng ke ba feta ka gore ke bona gore mme yo ke tleleng go tlo mmona a teng mo ngiba bingelele ngiye ekamereni sifike sisixoxele nje nosisi wami nje just sixoxe akungananetsi mbuzo ukuthi ushaphu na asho athi hayi maybe ngishaphu sometimes kubuye futhi bona bebangahlali ekhaya labantu boyithu hayi atotobe eze laphana kimi ngifike ngithi mina unjani udlile yini athi angikahle yabo ngithi manje amaphilisi waphuze kanjani wathi kiwanwile ngathi mina ngaphandle kokudla ngathi yabona ukuthi uzofaka mina enkingeni because manje yimi engikhona untombazane yakho ayikho indoda yakho ayikho manje mangakunikeza ukudla manje phezu kokuthi empty stomach and uphuze amaphilisi yabona kuzoba nento lapha uhamba esibhedlela ukuthi uphuza amaphilisi qeda lapho wadla ukudla ebese kuthiwani ke maybe I'm the one who is guilty yabo I was trying to help my sister tabeng ya di 5 ranta tše o di kgopela gore go buiwa modenteng le di 10 ranta nako e nna be ke bereka baba a senke ka kopa 10 ranta or 5 ranta ko bona and godima go ne ke bereka sekolo ke apeela bana every day ke batlela le stampa or papa e setseng le dibonkisi tse setseng ha re tsholela bana okay jwale ke tla kopa jwang di 5 ranta le di 10 ranta e le gore nna ke a bereka bona ba no bolela motho yo a tleleng kwa bona a tlonya ka di 10 ranta le di 2 ranta nna se ke tsebang se sengwe be ke re if ke bona gore ke ne le 5 ranta ke ko yena ka bana yena na tsuba tshwana le tsuba snave ke re a re share msadi ke na le a re tseneng ditabeng jwale taba kgolo ya letšatši ke ya mohu metsi ya Yeah. ke a bona gore ke ba boditse ba go tla le lona tabeng ya mohu o a hlokofetšeng ka mogae a beng a thuša ke tate ke a botsa ke a butia lena ge a fetša go hlokofala ke mang o a le boditšeng gore tate o swantše a tle a hlape le lena ge le hlapa ka kua gae ke gore o tshwere setoko ka masogo a hae setsa a tlhokafetse yena na mo tshwere ga botse mo tlhapisa a mo change but at the end o ile a tlo se tshwara gape setsa tsamaile and then la bona ga botse gore o swanetše a tla a hlapele gona ka mola ga bomohu go be go pala eng gore mohlomongwe le be le ka no mmotša gore no gape le wena o be o swere setopo e no ya mo o tsamayang gona e ka ba dingakeng e ka ba dikerekeng ba go fe ditaelo o hlape and then le kauniša go mo hlapišetša ka mogalena le nna a ka di tshwara mola go na le ba bagolo nna ke botšišitše ka re ka gobane motho yo na thuša motho yo na nthuša abuti yaka ke makhelwane wa ka yena le reng ka yena ka bane o thušitše gagolo gape le ge a zanka phela sebaka se se telele batho o thušitše ke dire dipilisi ke la ke batlametse metsa a tla loka ma la ke o ka ro stara mmagorena tše ntšhi tše nna ke a dikwa ne wa tseba tše ntšhi ke a dikwa mara wa bona tabeng ya mohu ya gore ke a kwešiša gore le itšere ka taba ya gore tate o be a le thuša mohu wa lena and then ke ka baka le e leng gore le yena o swantše a tla hlape sefifi sa mohu o be re nagana ka ona mokgwa ka banang ke re a re tsebe batho ba bangwe rena ka setšhangane as long as you touchile so le kua sepetlele mohu le na ga a tlhokofaletše sepetlele a ba tshwere ke dinnese le kgona go tšea nnese kua e tle tlhapele ka ga bolena awa nese yona ya tseba gore e dira jwang ke mmereko wa yona nkere jwale o re mo kopile from motseng wa hae
mmagorena no ye malome Kakapa mama a no tseba gore ke phoso a se nnete ebile ke ntwe be se ya swana gore nke be e diregile because moroka ntwe e leng gore a nke o e bona felo o skwanya ka go e thoma mo bathong ba bangwe ka gore ke phoso taba eo go njwale o ngaka moremi ka kua ga moremi go tlhokofala mathasane go tlhokofala di-patient tše di tlileng di swaregile ga go letšatši le o ka yang familyng wa re o ya go hlapa ko ka baka la re mohuo ba a swere ko wena dinese di phela di alafa batho ko dipetlele letšatši ka letšatši batho ba hlokofala ko dipetlele ga se nke wa kwa ba re nnese e tlile ka familyng e tlo hlapa ka baka la re ke yona e beng e hlokometse molwetši taba ye e diregileng e phoso ene tate ba mo phorotše ka gore ba mo kgopile ka boloko go ya ka mokgwa ena a tlhalositseng ka gona ene go ira gore tate a ka no be a hlapile sefifi sa mohu mara potšišo ke gore tšhila ya gage ke e botšišitše maloba gore tšhila ya gage ye ba mo phorotšeng a kere ge ba fetša go phorola motho wa hlapa and then ba tšholletše tšhila yeo ya gage ko kae Okay baba-ke ngichazele lapho-ke besigeza sonke azange ageze ayi-1 and azange ageze izolo or sizomgezisa kusasa esonke besila yabo so mina ngathi mina ku-anti wami manje nithini ngalo baba lo bekasiza ubhuti yabo bathi hayi naye angeza hayi ukuthi yena unindwe ngobulongo eyi-1 esayidini besingena siphuma singena siphuma sigeze nelona la eceleni kukhona nebhavu lana ma uphuma la ugeza laphayana ugeza ke yonke into laphayana and then kube namanzi ke abakuthela ngawo ke ukuthi ke na kungasaleli izinto bangithi sigezele ebhavini li-1 ebese ke lawo manzi lawo ke ayothelwa phandle baye wagubhela yabona okay hayi ukuthi simthathe sazothi hayi tlo hlapha thina simile laphana ukuthi tsamaya wena tsamaya u can hour sonke at the same time all right go ne taba mo ya go nyantšha ngwana mmagorena ngwano le monyantšha le be le monyantšha le kwa a reng ngwana na a dutse le kuku wa hae so kuku wa hae he athe lo mntana lo usidudla kakhulu sekayangisinda yimi nogogo wakhe yabo so ngathi mina imlethe ngikuncedise yena so after that ke umntana ufuna ibele yabo bathini ukuphuphuleja ubhizi uyangiphupha ngithi mina ufuna incanca umama wakho akekho yabo hayi ke mangikhipha ibele bese ngiyenza so yabo ngiyenze so ngimncelise ini ilona yami lena so umama wakhe uyangena ngithi mina umntana lona akakwazi wena wayesho ukuthi ahamba ncela wonke amabele wabo bonke abantu abamnika amabele yabona ukuthi lo mntana uzomluza one day ngoba kuzofika omunye umuntu afika amnika ibele umntwana avume umntwana khona yabo net so and ngitshele yena zange ngitshele intombazana se-next door and it was only twice the second time uthi mayiqala athi wazomthatha i-second born yakhe le ntombazana yabona khona futhi esecala acala lokho ngithinta yabo and then indaba yokuthi ngiyamhlebela lo mntana umama wakhe uyazi lo muntu oshonile bekuwumuntu wakhe emapeli kgaitsedi yago bekuwumuntu wa hlokofetseng ebe e le motho o a beng a tetloša bodutu le sese ga a tlile hae a sa bereka ya jwale mo re tlokwa ditaba jwale so ke wavuma uvumile lo waze wathi kini mina ngithi mina hey asazi ukuthi ke uzothini wari hawa ngisho kule boyfriend yakhe ekhona namhlanje anayo or either babo umntana or what but lo anayo namhlanje wathi lo mahumo hayi uzoba strong akazi ukuthi izinto zami zakudala lezi eliwo ithi ku mahumo okay yabo so ke umntwana
ngamnika igama lokuthi ekuqaleni ngaqala ngathi mina uSilo ngalendlela bekakhala ngayo asanda kuzalwa yabo nginothi manje ngimuzwa nje ikhala ngithi yo Silo saka yabo ngingakayitholi kahle indaba yabo boyithu so ngayithola ke indaba ngathi usho le gama leli uPamisa metsa atle ka bontshinyana nyana yeah ngathi usho le gama leli ngoba livele laphuma nje ngathi mina uSilo usothi isilo lesi isilo sika bhuti wami okay understand not to say owakhe yabo Alright. Aye mama. awwa mama asafitsha and then ke hayi laphela ke legama lika Silo ke leli ke na ke ngambiza ngo Mr Bean Mr Bean Umntwana lo uthiyelele nguwe Mr Bean unawo amagama abami beno ba maina go abumwana awubapadisha ngwana alright yeah ngabuya uthi ngathi mina Mr Bean Mr Bean angithi uvamise ukuthi athi Mr Bean athi animayikhuluma athi wara ngalendlela akhuluma ngayo Mr Bean yabo so njalo nje manje ngithi Mr Bean wara nanoma bathi ngiyamhlebela bengithi nje Mr Bean ngithi nje le kuyi endlebeni ngithi wara Mr Bean abe uyahleka umntwana you understand that ukuthi khona something and jwale nke le re botjeng kamano ya marato ya abuti yago le sesimo ka ga bo sesi ba be ba itseba le lena le itseba ne ba sa itsebe ka bana ke na le sho gore ne ba sa itlhokomele o itlhokomela okay and then ke ka lebaka la eng le tlogetse tate a oka lesogana a be a tsena ka mo kamoreng ye lesogana le hlokofaletsweng ka go lona ka go yona a be a le swara ka matsogo a gage le be le tseba gore lesogana le be le robala le sese a ke re ke ke bolela ke re ke ikwele after gore nana le ntho through her mouth gore ha re ke bolela ntho ba ke tsene ke mmotshisha eng yabo what hai loyana uzoba strong akazi ukuthi kena mina nobani besi couple you understand me ngiyithola manje and at that time ukushona kabhuti wami she was pregnant okay yabo khaitsedi moroka ke koloka re o ne diputšišo nyana kapa ditaba for sesi ka fale alright yeah kuku mo lokišetša le kopelwana le ga botse wena go lebeletše ngwana wa sesi wo khemere wa iemola go sesi ntate Malefu ke ntse ke bolela le kuku so wena ga o lebeletše ga botse kuku ngwano e ka no ba ile wa ngwana wa gago I'm not sure ke mama a tseba ngwana o tseba ke mara wena go no ba o lebeletše ngwano go le seo se sola no I can't say it still soon salefro mara ke ska re ma motho o mogolo o tseba ngwana mara se segolo ngwana o tseba ke mma o tshwana le mang ngwana ge le mo lebeletše tshwana le mma aowa ngwana a ka se swane le mmage ka dilo ka moka bana gape se sa le se senyane ntate re ka se re ke gona ile o tlhakantsang ngwaga ke na le show alright wena o mo lebeletše se se o tshwana le mang ngwana nna ngwana ke mo lebeletše o tshwana le first born le o tshwana le second born le third born bana ba mme ona ba tshwana kaofela a so bontšhe gore o tshwana like le papa gage a so mmone mara meriri ba tshwana ka meriri ya bona e sekulanyana so mara o ka se because bana ba tšeela kere ba nape ba hlakana so obviously bana ba magomo kaofela ga ba ka tla mona gore ba beele ba bangwe o tlo bona gore o le o le o ke bana ba mago so ena ba no tshwana ba na le ntho ya gore ba tsetse lerapo la mma bona alright mara ngwana lena koko o be a rata ngwano mang ngwana wa gago ke ngwana gago wa tlhokofetseng abuti ya go ba rata ngwano o le mmitsa Mr Bean ngwano o na sa le pregnant ha tlhokafala alright mangalokho bekaseka alokho ngoba ngikhumbula umama wakho ethi umahomo akangangeni lapho but
azange amamele umthetho lo ukuthi angangeni lapha kushone kunomuntu oshonile but ungenile Maggomo Maggomo mohlomongwe o ba ya go bona motho wa gage wa marato la mafelelo ba gešo a re kwaneng tate lapa la gago le lla ka lapa le nna re nyaka dilo tša straight ene re tlo bolela dinnete lapa la lena le lla ka lapa le lokišetša tate le kopelwana moo nke tate a bolele a re se ka tšhuma kgaetšedi a nnoši mola go sa tla ba o ka re ke ena a lla mara be ka go feta ba boletše tate moagišana ga go šo o wokile molwetši wa be wa tsena ka mo a tlhokofetšeng wa be wa mokuka o sa tsebe gore o kukile mokgonyane ya gago ba go hlapišitše dinyama go lokile moagišane šo maloba le llile gore o kgopela di-5 ranta o re aowa le llile gore o no tsena ka ntlong o re aowa go tsena ke a tsena e fela ga ke tsene ka mabaka ao ba bolelang ke tsena ka go thuša ka baka la gore lena ga le ne tlhokomelo mola go mokgekolo jwale yena jwale ka motho a tšeang mme jwale ka ausage wa mmaba mmotšeng dilo tše le sa di rateng ka yena le kgono le a di tsebe ge e ka ba o be a sa di tsebe tate tše ke nyaka di bolele ko wena jwale ka monga motse papa ka mokgwa mama a bolelang ka gona a gore ke kgale a ile a ya mole kore tabeng e ya gore go ne go tswaletswe monyako nna ne ke se teng Maggomo na se teng nna ne ke se teng ne ke ile sepetlele ke lo latela mmelo dipidisi ne ke se teng ke utlwile mara ke a utlwa ka ke utlwa ka e mong mme e mong wa Mosotho a rona ile ka mo o fumana o khiuwe monyako mama khieletswe ka hare go sena matswang le teng yena ke utlwile tate mara ya maoba ke ya maoba ya ka mo mpeteng a se ya gale ne ke le teng ne ke na le yena o na le mang le yena mama tsatsi la ntlha ke yena ka mo ne ke na le fumane ka mo ntlong tate a re direng sona kwa rena ke ennyana le sa monyaka moagelwane moelwane nna a ke na bothata le ena bothata ba hae ke go fela ka kwa ke ka mo re sa eng ka teng ka kae tate ka mo re okay re fela ka wa tsere moroka nna ke nyakang re nyaka nnete maloba and then ke nyaka gore kore e se ka ba gape mme ba se gona maloba ge batho ba ba le moreding mme ba mo founetse ke na le bonnete bowe le ge a boa ba mmoditse gore hei gape jwale ditaba di be di eme jwale jwale ga re nyake go dira batho ba le ba boditseng mme di hwirihwiri re nyaka gore batho ba botse mme straight nto ba e boletse maloba gore ga ba monyake ka kua lapeng la gage ebile ba lla ka 1 2 3 4 5 re nyaka gore ba mmotse ba se ke ba motšhaba mahlong maloba be ba bolela re ba botsiše gantši ka be ka ba botša ka re na le motšhaba eng gore le mmotse gore ga le sa monyaka le motšhabang jwale le kgonle ke nyaka gore le mmotseng šumo gauso le lena ge e ka ba ga le sa monyaka tate wena tate a itšie ke aowa ke ne ke ga ya gabe ka baka la tate wa tsore ke nyaka gore ya rabe ke tate tate maloba a ke nyake tate a itire tsotsine and a ke nyake tate a tšee ngwana gage a mmeshe ka nto ba e kwanelang maloba se o boletše gore moagelwane o boditše sese gore ka mo ke tlo tla ka mo a se ka gagago and then nto ya mpotša gore go ra gore sesi e ka no ba yena a sa nyakeng mma batswadi ba sesi ba monyaka beng ba motse maratate a boa a e hlatsela gore bana re shapo jwale tate a ke nyake a tšhabe ka ditomo nne ke nyaka a botse moagišane nto e leng mo pelong ya gage le ye e leng pelong ya lapa la gage wa tseba gore lebaka ke moroka a ke nyake gore tate a gotše mollo magareng ga moagišane le ngwana gage and then yena a worele ga monate ke nyaka re ge e ka ba mme ke le naba la lapa la tate
e be lenaba la lapa la tate go batho ka moka ga bona ba ba dulang ka lapeng la tate. Alright. ba ske ba tšhuma ngwanola and then bona ge ba le ka moka ba itira o ka re ga ba nyake mokgekolo mara bona ge ba ne le mokgekolo ba monyaka. Ka gore nna e mmakatšang malome ka kapa mme nkebe le yena a le mo fela yena ka lebaka la gore wa bajwa re no kwešiša gore mo gongwe o swere ke bolwetse but ga ke o shapo a kere ya tate ke sebaka sa gago re go fa sebaka moagelwane shu le morwedi age shu mo fe ditaba. Alright. Ka mokgwa ntate a mpotsang ka gona ge ke arabe ta. Ya go bjalo ntate. Ka mo hae family kaofela. Ke sa ge nna fela ke le wena. Family kaofela. Ba monyake ka mo hae. Wena o reng tate? Ke a bolela ke a hlalosa ke re ke sa ge nna ke le one. Se ke re family kaofela. O bala le wena. Ke buletse papa ka re ke sa ge nna ke le one. Ha ke a itšhia morago. O reng ta e reng family? Family re ka mo hae. Mma a ba mo batla ka mo hae. Mo fe mabaka gore wa o sa monyake? Nna go ya ka mokgwa family bolelang ka ona. Ntle le ya family. Wena tate mo fe a gago? Nna ke re nna ke so tabane le yena so. Ke so tabane le. Wena o moraka wa tate wena o se wa lone. Aowa. A o tsane pele papa. Ka mo hae. Ha ke tsebe go ba tabane kae. Wa itlwisisa? O bua ka motho a ntate, ke re motho a ntate o a tswa wa tsamaya. Ha o gutla tlo thola bo mme ba tabane. Ha o tsebe gona ba tabane kae ba ho etsaetseng. Ba tlo bolela ba ga ntate motho a re mmatla ka mo ka hae. Ke rela re wena tate o mo rakela eng ka gore wena a qabana le wena? Nna ke tla mo etsa wa ntate ka ga ntho ka ba ka etsa ga family re so mara special o le one ka ga bo mme ba le maloba le rile le a motšhaba jwale shu o tlile wena o le tate o reng ka yena wena for wena ntle le mabaka a family wena ga o sa monyaka goba wa monyaka ka ga gago na lapa ke la gago lapa ke la monna a kere mme o paletše ke go tla wena o emetše mme le kgono wena o reng shu. Alright. O bjalo ntate ka mo hae ga ke sa mo hloka ka jwale le a ntsheya la bona le a ntsheya le a ntsheya jaanong ga le ntsheya ke tla reng jaanong ka hae ntate mma a ke sa mo hloka o fella ho le jwalo ene e nngwe taba ke a gore mme a ska be taba straight gore ka mo una ya fela ka wa bona motho la go dina sa wa lo di mampete a se yona yo e le nyona ke a gore a ke re mme wa yo sa tlo sa mhloka ka ga go wena mabaka gore wena o morake wena ke ya mafe mabaka ntate nna ga botsebotse a ke na ona a makalokalo mabaka go phuswa ka morago a kere o phuswa ka morago ke di-family a kere gabotse wena a ne molato mme o nna go nna a ke so bone a ndira ntho e phoso wa e bona jale wa o sa kgale ba ba ka mogae gore mme o nna a ndirela phoso papa ha o le one o le one gore mo ke tla batla o bua nnete fe ha o le one so ba le so ka o fela ba ka se ba kgone bo due one ka se bolae bo dutse 10 go a swana tate gona gore ba leloko la gago ge ba ka hloya batho wena o tlo no ba support-a batho ba le ba modimo ba se ba go dira selo gone jale ba ka ra ba sa nyaka ba geno ka kua gae wena o tlo o raka ba geno and then ba geno ba sene phoso e leng gore ba e dirile gone jale moagelwane ga a le so wena swantse boele ka tate o bele wa bona nna gone jale tate ge ke sa nyake motho a tsena ka kua gaka a ka se tsene ene ke tlo mmotsa straight re wena a ke sa go nyaka ka mogaka ka lebaka la gore wena a o ntlhomphe o ya ka kamoreng ya ka ke sa nyake wa ntelela ka mogae o tshwenya mokgekolo wa gešo o tshwenya bana baka bona mo
a ke sa go nyaka nna ke rialo ke le moremi ke re a ke sa go nyaka ka mogae jale wena mokgekolo wa batho a go ria selo jalo ka tate why wena o sa bitse mme o ke ka gore wena a o bone phoso tša gage ge o šala gore ba le ba go kgorometša gore gore ba phoso ke ba ba gago gobane ba raka batho ba go hloka molato ba ba sa go tshwenyeng ka ga gago nka se ge ha ana molato ka gore ga ke tsebe gore ba tsekile ke ra molato wa gage keng phoso tša gage keng nka se ge ha ana molato ka gore ga ke tsebe se ba se tekileng a go ke beng ba tsone ke ba a ke dire so ke kgopela go butša tate potsišo e tee ka monwana wena tate mme o e le moagišane wa gago ga go ne mo a šitelang lapa la gago gona o tsebang gabotse ebile o bonang gore mme o tshwenya lapa la ka 1 2 3 4 wena ga go ne nto o e bonang goba go ne le tšeo di bonang tše e leng gore o ka kgona go mmotša gore nna ke a go nyaka ka lapeng la ka ebile ke sa go rata e fela ke kgopela gore o tlogele ye le ye le ye ntate ka mo hae ka mo kamoreng ga se ka mo teng ke a kgopela a se kene a wa bala ka mo a mfeta mo a ya ka kwa o utlwa e dira eng ene ha fitla o a yisa wa yisa ke o feta ka o feta ka mo ye ka go mama go no bolela nnete motho batho ke nnete mma okay ke nnete o sa mfete o mphumana ka mo le ke le ka kamoreng a ba alright tate a re dire so ge o lebeletše mmeo go ya ka wena ke motho wa go loka date nka se ipake motho hape o lokile ga go bitse e seng ha shebile o right wena mola wa thomang go phela le yena mmeo o mo tseba ile motho wa go loka mme ke ka ile o phela le yena ka 2015 since from 2015 till now 2015 le teng re sa phele ha ka lo nako e telele ntse re dumedisana jalo nako nngwe a e tla mo re thola re le ka ntle re buisana ke basiana mo alright o go thušitše ga kae mmeo awa a sa nka go thuša ana se nthuse ntle le ana jale ka taba ya lefule awa alright mme o bolela gore o tswa go phološa mosadi wa gago a le ka kamoreng le motswaleletše le se gona a be a tla yena a ya go thuša mosadi wa gago gore mosadi ya gago a kgone go kry-a thušo se se a se gona le wena o se gona wena gore bo o latile dipilisi sepetlele ene nnete o a dumela gore se se ka kuba a se gona gore moagelwane moo o le thušitše ke no rela re la tse re a re direng eng magagešo re se ke ra no nyaka tše mpe fela a re e beso pa re e beso nna polelo o e buang yo ke tseba ka mmele wa Mosotho gore ke yana ile a fihla a thusa ka mo ya gore mama o ya ya mola a thusa mosadi ya ka mola ha ke tsebe ke twa ma utlwa ka ding tate ke tseba mme wa Mosotho a reng ke tlile mo le ka fumana o khiwe monyako ho kwetswe mme yo a batla ho tswa a ya ka ntle ho sena matswang le teng alright mma gorena ka mola lapeng lela ke ka ga gago goba ke ka ga geno ke go hiso ke ka ga geno o dula ka mola full time gone jwale tate mme o ntle le kamano ya boagišane go ne le kamano ye nngwe ye le nang le yona le le ba babedi ntle le boagišane ba lena a teng date alright mama a re dire so tate o re a sa go nyaka ka kua ga gago yena o tla ga kae ka kua ga gago o atla o bona go sana le tse dingwe gape tse ba tla ona that time ke leoto le le bohloko ne ke sa kgone le fologa ko beteng then go na le o le ngwana hae ona na fitla frogo after bana ba tsamaya ba ya sekolong o tla fitla and then ke kwe lebati ke re mpumi ha ke thoma ke a simpo wa utswa mang mang kgarebe yona okay sne kgarebe yaka wena o nke ba sa nyaka le mo ke khatileng teng ke ba thušitse since from ba fitla mola
Mara- ke re nna ke tswa ha ke bereka sekolong be ke rwala di-stampa magobe a setseng ke direla bona tša di-stampa re dikole le Correct. dinawa kua moragonyana wa tseba re nna ke nyaka ke kuša e fa se se le kopelwana mola bana bešo mme o e le moagišane wa lena o le kgopišitše kudu mo e leng gore boagišane ba lena ga gone gore bo ka boela sekeng ka seke le no le maaka a bolelang bo ka seke bo ka seke ne ande le yena wa gana mme gore bo ka se boele ka se boele shame. mara jwale Ke a re- lositse a lot jwale a re kwaneng ya mara a re nyaka gore go sa letle le re le lošitše ke radio mama o a dumela gore kamare bofele ha ka mara bofele and then sesi le ena o a dumela gore kamare bofele mara ke nyaka go ebja straight gore le go batša tate ka gore tate o bonagala le go kwagala yena a le rata ka moka jwale ka bana ba gage le jwale ka baagišane yena vele nna ke so bone bona ba le ithule mosadi ya hae a senke ka ba le something Aha. gore maybe ke lebetse mara nnane Mm. a bona ka mokgwa o reaction ya gago na motho a bolela ke mo kwella like attentive like tšee Okay. gore even if ka osane ge ke te potšiša gore motho o nna nyako reng mo ke te fetole and then ko go botšiša gape reaction ya go ntate judge lela ga gore a ba le botšiša gore magalana lena a sa mmya awa so today kwe wa gana bo theleditše radio wena no ke bone Mo live, ne? nna ke bone ka reactions tša batho ka mokgwa ba ntebelang ka gona batho ka mokgwa ba mpotsang gore wa trenda ke a trenda he o na le makholwane wa gago le sa kwaneng nna ke tseba o mongwe re sa kwaneng mara re dithaka wa bogela live so ba kadima founu ka bona ke bogatše video ga e 3 o mo kwele tate ga a gana le yena a ba dira so awa ene we can replay video back ene wa to- tseba le tabeng ya potšišo moroka ke botšišitše gantši gore bana moagišane wo sa monyaka a le sa monya le motšhaba eng gore le morake le motšhaba eng because ke be ke kwešiša gore ga ba monyake ka moka ga bona o a ba šitela ga e tla ka lapeng la bona ga ba monyake jale ba tšhaba eng mara ntwe nna ke nyaka ngono le botša yona bana bešo ko gore wa bona batho ge e le bana ba motho kore baagišane go nna ba swana le bana ba motho 'cause John is female. bana ba motho ba lwa and then taba a bona e tlo no boa ya no titukiša ra no bona ba boelane ba boledišana so ke tloga ke dumela gore le yona e ya boagišane ba bona e tlo no boa ya tepe ya gabotse ke bona se se ya emiše letsogo mola motlho mongwe ya ka go Because fetisa of se sengwe nte borang gore mo community ya rena no ba re mama ka wa loya okay yona eo e re ye ka kua kgaetšedi nna ke kgopelo bolela ka ga ke tsebe ke re maaka a bolelang ke mme wa gore ba re nna ke ile ka ratana le abuti wa bona wo a robetšeng a senke ka ratana le motho Jwale la nna hao la gore- wo gopelopetšantse nna go na le malome o mongwe wa bona o ile a tlhokofala kgale before wo ke kgalenyana ba be ba re like ka mola ga bona ba be ba re nna ke moga tša malome ba re ba nratetše ba re ba nratela yena o la ileng a hlokofala peleng e seng o wa no so ye ya no ya gore le gore ba re hei le ngwane o kgwe ka no ba wa gage yeo a se yone batho ba saturday ba ile ba kopana le bausa bona a ke tse ba be ba nrerela gore be se sa re re le a ke tsebe ne it was a family commune ne ba tlile go bona Jwale ra mama gore after ba nte ba se ke ikweleng. batla ka gore ke lwana le wena ba se ke batla ko okay gae so na bjanong gwa kgone gore tšatši le la tlile ka gae mama ka a lwala a re mama ka maoto a bata ke founela ba gauteng ke ba botse gore hei ba se ka Aowa, makala eo he yona mama ka aowa. a robetse o be a ira gore okay re ke te fetolele yo bo papa yeo a ka e bolela ka ona mokgwa yena e beyang ka teng o e boletse ka mokgwa wena setse o le bosom yena nna ntho e ke boletseng ka gobane ke kwa even le maoto a gae le mahlo a gae a sa nyako go kopana le mahlo a batho a no lebelela kwa a no lebelela kwa abo ka re ko magomo motho ona wa lwala le ge le ka nyaka ambulance e tlo tla maybe after 6 hours or maybe ambulance e tlo tla after 24 hours or 48 hours ka gobane papa gao
o na le ditšhomi tse di na le dikoloi why le sa mmotse gore a leke gore a ba founele ba tle ba tšee mme ba mo ishe kae ba mo ishe sepetlele ya gore ke ne ke ile ka re ko mothong o tla tlhokafala ka 28 hours or whatever it is and then nna ntho e ke nyakang gone jwalo ye family e nyakang gone jwalo ke nyaka gore ba re bontshe gore nna ke ba loya ka eng ya gore wa loya ba e bolela kgaitsedi mo wa bona yewe mara a re nyako o bolela ka gore community e naganang no like nyako ga bona ka mokgwa a e boletseng ba le botsisitswe gore like re le thushe ka eng ba re ka funeral like aman ka the death of mangwana bona ya be two ke magashana a rena a re robale bošego wa re tshwenya so it shows gore magelwane o dilo tse ka moka ba di balang di wile magom like okay gopolo ke re go magom nka o thuša kang magom gopolo o nthushe ka leoto and then o nthushe ka hlogo and then o nthushe ka menwane e 4 mara go bohloko o mara o e bala ka moka e wela mo go nto e one like gore a ba robale bošego go na le lelo la ditshwenya le bona masepa while sorry issue after nto eo ya gore le le thušeng ka mmagelane wa lena wana le sa re engwe ya bis 3 ke gore a re robale bošego a re kry khutso engengeng and then ntho e nngwe and then nna torile mme o busy le go nya go pela go ska nyaka o bolela pele wena special wena isni wena mama o ile a lwala a ba le a se stroke ke minor stroke a re o greetile ka mme o mongwe di ga a fetsa go gore a mo greete ka letsogo mme ola a thoma a tshwara ke stroke second ntato o ile a isha mosadi wa hae somewhere somehow wabo a mo isha somewhere ha mo isha somewhere a boa nna a tsang ke motse selo o tlile ko ke dutse ko verandeng a re mara ke gopela metse batho ke tlhole ke nile dipilisi a re yena mosadi ya hae o lwadishwa ke mang na a re a mpotša gore yena mosadi wa hae o lwadishwa ke mang le dinta tse ba na le tsona or ke matsetse or ke dinta tse tsa bo tsa ba ha ke re ke a tšho gore ke dinta or ke matsetse tse ne bene ba di go tswa like ba re keng ha nwaya ntho ena ya tsamaya and then re ya boraro ha re tlo tsamaya le mme o mana gore me re ra moketeng or re ya kae na sa fete ko motseng o mongwe a re yena ka se fete ko motseng o la ka bane ba tla mo dira something gona jwalo ba re bona ka ofela mo lantlong ba na le dinta and dinta tse di tswa ko a ke nyaka o bolela ka bana ka bolela go tlotla o ile a bereka dikgomo o glusa somebody else a re motho o a botsa dikgomo tsa hae gore ntho e mo helpang go o glusing komo like thokoloshi o di shaka thokoloshi isni yena mongwa wa dikgomo o na le ntho so yena ntho ena o no go kwa ba mmotsa gore hape wena he o tsebe gore hape go na le so a ebile a zang ke mmotse gore keng a re jwalo nako e na fedile ebile ke gona ya lokaona after that a re he motho a tshwantse gore a ntshentwe ke ole mong wa dikgomo ka re wena why o sa go yo mmotsa gore o mmotsise gore ke eng ke na go ke bona ntho ya gore le gago a re yona ntho eo ke yone e mo gomaretseng tokolo seo ya dikgomo a isa tsamaya ya tsamaya le dikgomo e setse le yena ke yona ye e mo tshwenyang o ra gore batho ba 4 by 5 ba loya motse o one go diragalang or nna ke wa ya shiwe ke ya gago tate a teng ntho papa a teng ntho papa a teng le taba gore le taba e bolalwang ke ngwanyane ha se taba e teng
ha se taba e teng yena ka boyena ba hae o tlile mo la hae high 3 yena a re bolela ka mokgwa a lona le mama ya ka teng a re bolela ka mokgwa mama ya a leng jwang yena a re mmage o riang a re mmage wa loya o na e bolela straight ebile o na sa e sebe yena jalo gena jalo wa itšeka o itšekisetsa ka gore tate mme o re lena le be le sepela dingaka ge le fetša go sepela dingaka le boa go yena le mmotse le loya ke ba ga mammang le ba ga mammang le gana jale a ke so ga re odišitše dikgomo tate why ke tseba ka mao maobane mao maobane o tlhokafetse akere mama o tsebile ka yana ka baka lang o ska bolela lebitso la mo go kwela o tsebile ka yana ka baka lang o boleletswe ke mosadi e le go o mo tshwere ka letsogo mosadi o fe yena e le mampe a nna sa bolelwe ke nna no bolelwa ke mampe ela nka ra isa le mosadi ye ha e be ka thoko alright taba go diša dikgomo thokolo se itseniwa papa taba ya go diša dikgomo thokolo se itseniwa ha ke tsebe kwa le re mama o yo ha ke tsebe papa ya matse papa nke ke bolele tu ha ke ke ala gape ntho tse bolelwang ke mme ha hona nnete hodima yo taba tshwene ha o so be mo ke re mmae o beile tshwene taba masepa ne ke sa bega ka Gauteng ne ke so be mo wa utlwisisa ne ke sa le Gauteng ngwane o na a fumana ka tlung ka mo a le wana a dula a le wana jwanong why o to nna ke re kwe why o bane o to ke re kwe le video ya ka wa intsha mo ka se bolele yona eo video ya ka intsha mo ka se bolele a re direng so a re kwaneng wa bona ntho e tlo hlathollang ntho e tlo hlathollang taba e ori ditaba tse ke o ya mhlahlong ore mohlahlo o ra gore go hlola mohlomong go phekola gore ke go kwa ga botse ma gore ya ke tlo le bitša košeng then le tle le feleletše then taba lena re ilokišeng e fele re tlo le nyakela mo re yang go lebelela gore ditaba tše le di bolelang ka moka nnete ya tšona e kae and then ke mang a loyang o mongwe ke mang a sa loyeng o mongwe ke nagana gore ke yona e ka re thušang e rume moroka rumele yona moroka nna ke lebogile kudu ntate Maobane ke leboga family re ya go dula le bona fase re tla bolela le bona magagešo ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook batheeletši ba Motse Community Radio Station nna ke a leboga magagešo ke kgaola ngwaga buale Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Moroka, happy birthday to you. Yippee, hooray, yippee, hooray.